Reynaldo Rey Fiesta Sentenciador Award Search for $1 Million Amazing Story 2025. Dito'y Lakip Di Napalabas. Jerry, saan ta ngagbagay? Abi ko nam, gabot na may sak nga maestra, ket may saka lang nga tricycle driver. Agarem ka lang sa bali. Ngem, hindi pa lang ang dati ti high school, Minerva. Sikan di patpatik ko. Inore ko lang nga naggraduar ka ti college. Inore ka lang nga mabalin ka, Armen. Iso nga, pangasim. Ayatan na kumamit. When manong nemi kasladyak amo nga iladawan, hindi pa nagpakpakaasik. Agsipot ti patpatig kunay ni Minerva. Kas na kunak keng kwa na itay. Nga hindi pa ilang nga kami ti high school manong nemi kadadan pa nagkursunadak keng kwa na. Iso ti first and last love ko. Isu ti patpatig ko. Ipatpatig ko kunay. Ket sanak to nga sumardeng. Aging gangadyak ka. Magunod iti amin namin na. Ingkarik dete ti bagik manong naimi iti amin na puspusan. Ket aramitek. Tapno lang may patignakmet ni Minerva. Ngay di pa lang ang dakam ti high school manong naimi. Ket talagang ipatpatig ko ni Sunan. May sak lang amin nga tricycle driver nga agpaiso manong nemi tayo di naggraduara ko ni ti high school. Apag isumet idi nga natay de di tatang ket siya kun tinagbalin nga ama. Dagiti talo nga kakabsat ko ket ninanang manong nemi ket gagangil lang nga labandera. Sud ka po na nga siya kun tinagasakad ti panagbiag mi nga sang kapamilya. Babay ni di manong nemi ti panag-construction worker ko. Ay ka nga idiad mo kung nag-drive, idiad dan lisensya manong, nagbalin ako nga tricycle driver. Kadada ni kini taway manong nemi nga mapangkuro orayen ni Minerva iti sangot ti balayda, kaya disuti mo na nga pasahero. Kadgabuta, saan ko nga awawaten manong nemi ti pagplete na. Isod ka po na nga dinamat kayat na siya ti pagluganan na. Nung hasta mapanak ka iti eskwela da noray nga agawid sa Dibalayda. Adamat di kiti tricycle nga makauna kanya. Aging ka manong nemi nga dimteng tigundaway nga kuna na kanya. Jerry, agbambanok ka lang. Sumapul ka lang sa bali. Saan nga siya? Saan tagagbagay? Abay ngamin nga, di mo kahit nga itulit pa nagbasam. Saan ko kabaylan? Ngam kahit kayong karetoy. Kabaylam no kahit mo. Sige. Aramatik dito nga karit. Itisam mo panangayat kanya. Ket ulitek. Ipatpatig ka wanay unay. Ket sanak to nga sumardeng. Aging ka nga sanak ang baligi. Ang makagunod itayat mo. Manong nemi kastamit ti ko na ni nanang nilaingan Susan ti ayat manak ko. Saan nga ni maestra? Nanang, saan mo't kayat ang ngarod ni Susan? Ni Minerva ti kayat ko. Ngem saan nakamit akayat? Saan ka nagbagay? Nanang, agurnungan. Agurnungat, tayo tunumay panaglulukat ti klase. Agbasak to. Kasa nung oras ti panagurnung mo. Nagbasit mo ti mapaspasada ang ngagmalmalam. Sa mo matabukod ti tricycle. Nunas ka nagpasada ak trabi, kinaramin. Iso nga pinadas ko manong nemi, ti agmalmalam ngagpasada 6 to 6. Sakto rumwar iti alas 9. Itirabi tapno agpasada. Ada dagi di kundaway nga makatiyambak iti arkila nang runa manong nemi di kita agapo iti abroad. Ket siyempre,
Adumat ni kititad da kanyak, ada pa'y pasarabo da. Nakaornungak, manong nami agenda nga nagenrulak, hindi pa naglulukat ti klase, hindi kurso nga accountancy. Takait ko nagbaling nga accountant. At daki din titi second year college, hindi ta mapangkupasyaran manong nami ni Minerva. Adamat na danon ko manong nami nga kotse, at nagayam sa nga ili na. At nakauna kaniyak. Aging gay di pumanawen, manong nami tinakakotse, sakbat si Bubla. Maturog at kumangkit. Ngimada ka man. At nagayam nakauna kanya. Wen, ni Engineer Albert, boyfriend ko. Ana? Ada boyfriend mo? Ada, engineer. Kinapudno na nabayagan. Gusta? Nabayagan saan kami masyara? Intuloy ko nagbasa. Ang kamarigatan. Nagpasada aktiv aldaw ken tirabi. Sumad na kahit mga imres ka. Alwa na mga nagsakit ka. Kahit ko na makapagturpos. Kahit ko nagbalin nga accountant. Kata, sige, gusto ko nam, ngem, naladuan ti amin, Jerry. Nagsipod ta, matultulogan ti kalay sabi. Ana? Wen? Matultulogan ti kalay sabi. Matultulogan ko na, matultulagan. Maplan-planon ti kalay sa amin. So I'm so sorry, Jenny. Ulitek, naladaw ka nagbasa. Sumapol ka lang yan sa bagay. Manong nami, nagsakit tinakam ko, nagsakit nga awatin. At adan manong nami, nga slawanin tinamnamak pa'y para kini Minerva. Nagsakit. Anak, ibawing mo ti sa bali. Ni Susan. Nanang, anyo pilit ni Susan. Susan. Saan ko kayat ni Susan? Iya po ba raw? Amo pa'y babalbalikasan tinagan nga Susan. Nang, ilipas na ko agtrabaho. Ilipas na ko tagbasa. Alawan, nisot ko na. Sabi ko matasan kang sakit. Sabi ko man. Inanda ko ni ti fourth year college manong nami malagip ko. Nanang, kumusta matan ni Minerva? Nagkasarda ka din kin engineer? At ka din anak da? Kitam-kadlain ti kinabisi maya. Haan, awan tinaangin nga kasar, hanga natuloy ti kasarda. Nagsinadansan. Api nga ta? Nagsinadan? Awan pa'y asawa ni Minerva? At namnamak nanang. Inagpasyarin suna. Papagayam ting kay nangigan ket sumagmanulay nga paset ti pagkasalitaan ni Jerry iti Lawag City. Nga rito ket iso ti may lima ngayon ti pagpilyan para ti panakapili ti best letter of the first week iti bulan ti July. Itagtultuloy nga Reynaldo Ray Fiesta Sentenciador Award, Search for $1 Million Amazing Story 2025. Babayan ka ni Reynaldo Ray Fiesta, iti Honolulu, Hawaii. Kaya di programa tinga lagip tinapalabas, iti Action Radio, DCJ Silawag. Nga magmangigan nyo, iti kada oras, iti alas 12:30, aging kat alas 2, lunas, aging kana iti Sabado. So ka po na papagayam mi, nga awisan na kayo nga agsurat, kada awisan na kayo agdingeg, kada iti programa tayo, True to Life Success Story, tingkay isurat, i-computer niyo sa iyo isa iti email address nga nemiruiz nemiruiz 123 at gmail.com papagayam. Yeah? Okay ba? Kaya madama kayo agbuy-buy eta, dito'y live, iti page ni Paring Ray nga Ray Fiesta Sentenciador Award, paki-like, paki-share, kaya no saan kayo pag nakapag-follow, ag-follow kayo ko ba? No, iti YouTube, iti pa kay uploadan na ito nga video,
iti Reynaldo Ray Fiesta Sentenciador Award YouTube channel ni Paring Ray. Ag-like kayo, ag-share yo sayo, sa kay ag-subscribe, no saan kayo pa nga nakapag-subscribe. Nakakal lagi di premium papagayan, tilagit na palabas. Gamot malaksid iti weekly and monthly prices, at ado di kita kurure ka na kayong grand prizes. Grand winner, umawat iti 50,000 pesos. First runner-up, 30,000 pesos. Second runner-up, 20,000 pesos. Third runner-up, 10,000 pesos. Can may isang special award nga umawat iti 5,000 pesos. Nga pala sa pulan nyo, mamano ti kastoy papaghayam. Mga writer, iti Ilocanja, ay dito yung ipakat yun, kinalaing nyo agsurat. Kung anyo amo agsurat ti letter reading, man. Kasi laman nagsurat ti salita. Kaya lang iyad ado yung basit ti dialogue, niya patang, ya. Iyad ado yung basit ti dialogue na naroon na kita'y na-deduction nga parte ti istorya. Okay? Okay ba? Alawela. Kaya siyempre, dagiti matabang nagbubuya ta, happy watching ka na kayo. Daragsak nga kay panagbubuya. Sabi ko mata, na-share yun dato yung programa tayo ni Alaysa Dulay Ramos. Nabaghan ka nagbuya tayo, dirmanong namin ha. Alaysa, ni Belia Pimentel, ni Lawrence Clyde Lumelay, magnamin lata nga kang kanayon yan ko na happy watching. Fine, okay. Kaya kablawan tayo man, kita ikang kanayon nga mag-share. Kaya nagla-like, kagbubuya ti programa tayo. Dito yung page ni parang Ray Fiesta, kaabsat kang gagayam. Isoda ni Noreline Perdido Tamalay, ni Belia Pimentel, stabat ni Nobelin Ramos, ni Rosel Estabilio Sogi, ni Mr. Aurelio Fiesta Jr., Leti Estrada, ni Eva Gay Teremucha, yan, Lorna Tapek, Petsay D. Miguel, Dolor Herbacio, ni Lilimet Cariaga, ni Mark Louie, makadangdang, stabat ni Elsie Marcos, ni Lita Aguinaldo, kini JC Bambico. Okay? Kaya naging kakarot ito no so baliwan ng video nga may upload ken mabuya yo dito page ken YouTube channel ni Paring Ray at iti pagayam nyo ni Manong yun Nemi Ruiz. Salamat po.